في فوري ديمين المرة أنا كافة قرطبي ديما أما خراب على ديمو قبضا إنه طاقة. قطمين جرت ورابخ يا عارج मैं अम्मा बाहर आके सामान गोते माल गोने जी दे मैं पैसे गाफर देम खोनो दुल्ले चसूं गाफर maal tumanna way minda wara qurtumin af'al olu bati khana khafalun dandayu gibira roman way safakh yatin fi baba nayi qurtumi ma khakatika bahari abu gudda khediti ari jirarra sif gale baba hay ali bahara ajil shol tasso malaikan bahara jinna mol tasso hakisan nayi rufe wawa kudi bato ko sifi me kisa ummanni qurtumi al oluha sa khana ndage fatin je malaika bahara ummanni amma nabitun amanu akabi malaikati amana tunis malaika mali nafkarati ammas kuno huma narkanne barisar ra igalle ila amma wanta kanarkan baharri arra abarsa qawansa duai godu qabna duai mali duai fene gone qurtumin hambar no dumaki gurba duai godu qabnan sinje sham'un maltat zabadi bar duai mi qurtumin raya gujra yo qurtumin geesine min dan khanyen jiru romano ninis doni tenya fi hillima qurtumin khanu ra furatan wan gibiran qafallef sif gale amma akam taatesa namichi barbaannu khuna dhufe niyyaan tee khuna guutamte ni beeyta isamo bari ilma maryamaati harra dura bayt al-maqdis tiin arke khuna laal isa nuura fakkaata laal inta lahaati yahyaa habotaatu fidale harkafuune baga nagayaan dhuftan deemaa deebi'a hara dalagaa keessanii yeroo dhumaatiif deemaatiif gutakka al'oola abdii muratina atiis qurxummii yoo barbaadde kuno hoo hammanaa jira moo rakkoo ummata qurxummii al'oolu kana laalaa bashannanuuf dhufte rakkoo keessa jirru kanan agartu يا زبدي inni bar ciisaadha inni bar ciisaa ilma maryamaati
namni dhukkubun jiru arma kaati du'aayii gootuuf wanni ati barbaaddu arma jiru yoo qurxummii barbaadde deem al ooladhu deem kuna al ooli ani arma qurxummii al ooluudhaaf hin dhufne yaa Ciisaa ilma Maryam rabbii keenuu kadhadhu akka qurxummiin bishaan keessan nuu hoddommaatu zabaadii kanarra laalin ni aareerra laalin ani kanan irraan fallu irra dabriif yaa kabajamaa dhugaan waa'ee keetii hodduu dhageenyee jirra amma dura ani dalagattiin amana du'aa'ii ta'e tan faayidaan qabne tanattiin amanu ani biyya tana keessatti abaarsa maleen agarre yaa barsiisaa nun deem qurxummii al oollaa baharri kun duuda isaanuuf kannee jira dhugaan nu garagalee jira wanni nin siif himuu barbaadu deemuun kan kee faayidaa takka hin qabu deema kota bahara buuna yaa rabbii kiyya du'aa'ii gabricha kan kee dadhabaa kanarraa qeebali kennaa kee hedduu sunirraa hedduu nuu kan آمين. ana lan qurxummii حمدا لله حمدا لله. قالتهم يا عيسى قالتهم qurxummii qofaa miti Iisaan narraa al oole ilmaan kiyyaa fi quulii tiyyaahu yaa zabaatii kabajama amma homaan jetta arrarraa eegalee qurxummiin teenya bara hattee na fakkaatti dhugaan ijoolleen tun Ciisaa jala deemuu jaalatte abbo du'aayii nuuf godhe abbaa keessan zabaatii dadhabaa kanan irraanfatina akkanatti ida'ame Sam'aan kan Phexros jedhamuun beekamu obboleessa isaa Andiraaros wajjin Yohaannaa fi Yaaqoob wajjin
خنو أكست تهان حواريا عيسى إلما مريم بريدو كمتا كان دوبسي سين خرد حساب أنا راجوفي ريفهم بر سرا شوفي جرا eenyu barbaadu jirta saahibii vilaash ulaar dhaabbatee facaajone lakka intala sunii qalbii fi jaheetu quteen qishnaate achuman irraa dhaabi intalti tun eenyu namni isiin beeynee hin jiru maqaan isii Maryam jaaniin isiin warra armaatiin karaa bahaa kanaa dhufte biyya Herodos bulchu sunii dhufte harkeetiin jira karatti walitti dhufne ashkartichi roomaan sunoo eenyu ni beeyta qaceellottiin beeka inni milishaa ganda kanaati gurbaan kun ramaddii biyya tanaa fitatee jira karaa Anxaaqiyaa jijjiiranii jiran garuu jaalala intala tanaaf qabuutoo armatti isa hidhe akkasuma ummanni intala tana ajaa'ibu hedduudha garuu ani hin beeku isiin maal akka taate garii sihrii qabdi jaa sihrii qabdi jette ani jecha kana naaneestaa isiitiin godhaaf isiin musahira bareedduu je'e atis deemtee mirkaneessuu ni dandeessa yoo barbaadde waa xiqqasha booda warra isii jala jaja'oo keessaa tokko taata dubbii waliin lallaaquu dhiisi naahim biyya tana hamam takkaaf turta hanga waanii dhufee farkadhee daldala kiyya fiduuti Yerusaalem biyya nama gadhiistuu miti baati takka booda karaa Iskandariyaaniin deebi'a dhaga'i akkas taanaan wal barachuu ni qabda intala baanteeti lakkii nama biraa tokkoon baana namicha ajaa'ibaa kan deddeemaa nama gorsu tokko Ciisaan Naasirii jaanii yaaman naan galle akkamga gurbaan si baanu kun akka nabi Yahyaa fakkaata Yahyaa jiinicha sun baantaa kan fuula Herodos duratti dhugaa dubbatee karaa Dimishq geessanii baqurraa mura suniin baana akkas taanaan namichi kunis nabiidha akkasimi akkas ta'uu mala beekuun barbaada nabii ta'uu fi ta'uu dhabuusaa waa'ee isaa waan hedduutu ja'ama hammi tokko inni kun nabiidha ja'a murni tokkos inni kun saahira ja'a khabiirootiin Beetel Maqdis garuu mataan isaa irruudha ja'an maraataa fi khaayina ja'an garuu bar namni mataan irruu khaayina ta'uu hin danda'u kuni eenyudha ni beeytaani kuna laal gurbaan si baanu kana kuno ifanaan tana imaltuu irraa dhufe fakkaata ni ja'ama yeroo Yerusaalem dhufu hunda jeequmsa guddaa uumama jaan nam takkan beeku gorsuudhaaf immoo jeequmsa kaasuuf dhufe naamani yeroo hamtuu dhufte biyya tana arra atuu rakkoo keessa seenuu dhabdu mee maalumaaf dhufte